Yada se yemmo akwa babiem medin de afia amankwa tamaklo abena ba betena dwam ofri Nadom Herbal Center ena aba enuro no ba miensa bisi animu ha ene ne di ho enkomonyi free ha tie bia na we de befa ho yada se oba pa memo akwa ba wi aboko de ahofre no de mpa asetro kono se na dog nso ho ye dog ho ye na bisa na obisa wase sisi ade o se forget o so na me amedo ko se de aye na die mat se ye beko mre ne beso ba chichidi die me se na do ye de me de beko me se we die edebufu a we ye die me de beko don't worry ye be pe from ye be pe bia ma we be the same thing me da se obapa Adom ma yenti Nadom Herbal Center I will me check if Nadom Herbal Center every obibia or shey anano pay Nadom Herbal Center in producing nafa X-Vein mixture nafa X-Vein capsules and afinso nafa lady clean and as I say me nam dwemu a me nya baby ko ntumi na fancy e mani bodge me so say o say ye oba aches o de dro papa aba amani nuanom ma anya ho faso so your oba na say won sha say we use nafa lady cleaner I mean wo trend dey nafa lady clean a make ho asem say e na tie a 100% natural feminine hygiene wash yankasa ya haban eni yendubra na Nadom Herbal Center yakokwa yem akotiti ndua haban eni ndua hini ya dia fan fidiem ahohoro ho ai no krojen sei enete a doctor fakukudam ena ejina fidie ho e dia haban aye edro kama ntu hwa egu tuem na asawa ehye ho ntu behwe kakra egu asawa nim na me odi akoha mchira be sha ahemfie ho se ahemfie ho keka wo se nso ababegu ahemfie ho nka bi efra ahemfie ho no mo eba ne santi no ntumi kura enko partner ho ukọ partner ho po a na wo yem ehyehyew koma eto yem enu ti na Nadom Herbal Center yakwakofa nafa lady clean edi aba edwamanso na unim se infections no apart from ya nyoma bi ayeye ediba no yeast bi ewo ni pedwani mo e friend say Candida albicans na no etumiti na hemfie ho etumiti na skin no eni eno so tumiti na atechema so eye particles nkitwa but say ebeye bebra na ma eye Candida no adolso na obehwe so obi techema so mo say aye line na papa na ye fita ahemfie ho na ohonom ekekaw tumisa wo skin no na ahyase esesa say Candida albicans no small particles ebeye bebra and to my if you no mokeka what me say obo I for to make come sam me ho enje manu mundra no ma enko muntia na Nadom Herbal Center ye waha e mane house say Candida albicano say ebia upantes no na bia usia obi won mo usia hata wawiem to feri o said yen enti no nyunyu saa no wasan atamasha especially nnuanom ma no mo senior high school so no o so ko hata dross no bi bewia enti no fa nkose enwiem o de send bed ne nchen ho na nyunyu saa no na wasan so atam ashobo so multiple partners okoha na ne ba kotiti na odenam misrew se wo ya saa bomodian na etete so misrew bomodian na etete so emplan de enka se mo bontwe yentumi nka se mo bontwe ba so de ba ko bi de ohun na de wote ho saa no saa no kwa no so wonya infection na tumi hu se efriwe ho na eba ana se efriwe ho na eba eno so saa no wo treat ho a wo ma partner no so treat ne ho bi so ho ti misrew ma wapomuden na ho hia wo nko na awade o health is very expensive ti misrew ment na ho na ma physical feelings bia obenyanti no cut life short me paucho banini na emu no Nadom Herbal Center yaba edi ama obi bia senior situation ni tie bia no yaba edi ama wo ye wo nafa lady clean nafa X-Vein mixture and then the capsules nti manom nafa lady clean say me kan we hwegu asawa nim na de ahya hemfie ho sa hemfie keka wo say enso begu say ensuo egu bo nso bu ne say wi a na eja ne nka ana say before the cycle no ensuo begu no na fa hemfie keka no ene last stop bo modern say won sabeka nafa lady clean me kan kosi say ube insert nafa lady clean no all right na mo be no nafa X-Vein mixture and then the capsules ube no na de what system nim de o moje nim no ni na ba bese na akobu obeka so manu mundro obo obeka so menya infection no me call pharmacy me call hospital o ma me do de share ho a week or two asanso aba me insert ye no asanso aba me insert sa enko be insert dua kra no se utwa ne so
also when to us and a day a sound effect sana infection or a tear say what is a show now the show now the show now I'm finding the main root the main cause not say when to us here a bequa samba now what kind of model to soon and touch your manosono but say now you fit infection infection no and yes I if you home kwan there be touch your muscle skin na to me affected so nti no say na touch your manoso I say na te nti mesra wo ntente na ho e ma yade ndi ni padua no moso abra na Adom Herbal Center ye di ndu papa say aba adwa manso mesra wo bepa bi enye na so pharmacy shops and herbal shops ai wo krom ha bebia no kwa benya bi ato ba ko na ye candida albicans no pese na mo hu de wi a sa yeast no ete a friend say candida albicans sa e na ni shape no ete say na te na e betna himfio ha waso tumi no ho kekaw na nsuo egu na nkan ba betna so me say na no me neighbor de bia koka enen tokọ china tokọ enen tokọ be ma ne ko adwuma on mafie otumi kodoma 2 weeks na be ma yi mafie se nkrai be didi so mbenum so mbehye mboko school emfa ne ho na me hwe edin na msi no bibi enkoyie on betna na nya sa no mote ti me bo modern am oba no exvin mechanic capsules ne bi na me man lady clean no so asese oyuzu e wo man na me kase ne ntade hye so asesa yeah sa jeans short ni girls top you mpe bi hye no jant man no disi ni mu no and then do tie 2 weeks ni ko shem 2 weeks and no buy me say entoko so be kwa mo etu atwa enti enye aduro no na abanum keke obanum aduro no so be san so esiesie ho na wa look attractive so enti no nafa Nadom Herbal Center de enye ndro nkwa na yeton ye kyerɛ wo ne omasanse ye ne ka we special wonya wo baby a enti me kyerɛ wo yo ba asiesie ho na wa ho siesie no ndi mu ne nsipi ne nsita eye nafa lady clean wo de be hye ho na ho keka wo nsu a egu nkabo ne efi ho no mo bani na bibia ebeja na afi wanom nafa exvin mixture ene ne capsules nafa exvin mixture ene ne capsules eno no ebetu ase kra de ma wo a embebio man tent na ho me se wo treat ho a bo modern se wo partner so ebe treat ne DS mo area wo to atobi e ma wo partner no no so treating ho kama we se ne tie no betumi e de nsuo no anom e capsules no ana wo pen so betuma anom no separate nya wo benum na be feel comfortable bia no na wine sa e de ma me pa mo cho se yenwa ma no mo ketwa ne ikosko am to bi lady clean no special mo to bi nso mo bag mu no mo fanko na imagine so wears na woni chance o be pia bontin na infection na ba betena hemfie ho me say me kai SS lady bi okotena washroom neti echi ho no na wa chese wa biom na o ti na odinframa o hufa ahomete asefem omokwa nto bi emfa mom no mo fanko because ayi no mo use no washroom no mo use no say eye dodo obi won so eye heat mi bi enti heat na efi mu ba no ebogu ahemfie ho no mo na infection no aba betno so na fe mo panties no so mo so be wi ento mo hata we wiem no so etumi the infection no eba timi show omo ko a mo bo modern so mboto bia mo na omode aba Nadom Herbal Center infection ko a ene treaty se awo no entumi emba so ntumi ende obi wono ma odibia ne kitu bi kwa ne fo ayekutu se ne how ne tie bia no de fa bedan Nadom Herbal Center ye be hwa aboa eyisa how ne fi hono mo e de amount enti nafa exvin mechanic capsules no so e mema ne betumi anom ama no ayeyem so ye bema na infections tell me say infection inti ama ne bema na shrink afon aye kete enye duabo me sro nko sai me kwaka so bebo me bema na hyase efon eyo how e na aba enso hyase egu bema na no afi kala na number no bema ne kala na e wa no ni na sesa fa hyase se epushi ekoshem mesrebo modern se won sabe kanafa exvin mixture ene ne capsules e be hwa boa eyisa how ni na e de fi hono mo e de ma ye number no e 053 1156 556 053 1156 556 053 1156 556 and na ho e ma yare enje ni pedua no emoso aba Nadom Herbal Center yedi ndu papa se aba edwaman so yendro nya na pharmacy shops and herbal shops e wokrum ha bebia no kwa obenya bi ato me san so esi number no so biom e 053 1156 556 053 1156 556 no ohanite bia no fabedan Nadom Herbal Center na Nadom eni ndu papa ye wonti ne behwe eyisa ha oni na efi hono mo e de ama da say eti Nadom Herbal Center na yete won enka no ene birthday fo bi e wo ho
ma yentie wo mo enwie yenhwe wo mo wehye wo mo na ya wia na yakọ ene ya ba be polo aha nti happy birthday enkoma na afia Benis na afia Benis ene your birthday eradi shira na onye okese kosi se obeye kese pa sanso na happy birthday enkoma Rosemary owo Mighty Chapel International eradi Adom enye kese ewo so na inshira no emu emfa so Rosemary Mighty Chapel International Hall na wo happy birthday na fe happy birthday nkoma akwasi owusu eradi inshira no onye okese kosi se obeye kese pa happy birthday Emmanuel Amufa Apia eradi inshira na onye okese CEO Order Cough Creative Hub happy birthday Mr. Emmanuel Amufa Apia eradi nkoso inshira no onye okese kosi se obeye kese pa ma yenko na yenko tie we emra nyenya aha yene Dr. Boama kasafa ho na nyenya so mfaso do yenko tie no emra ne ba be polo Ghana man na mu ne wo no yekwaba na yatoaso